Bengingekho khuluma le ndaba ikhulunywe emsamo Lotshani sitshaba sekhethu kuphi nakuphi lapha kufinyelela khona iNdebele TV SA. Lami-ke likamabizwa Sibabele lilula hle, nginguTruzy wakwaMakitla, isizukulwane sikaMabhena umasokasokile. Wamukelekile ehlelweni elithi Imibono. Kazi-ke leli lihlelo lapha omunye nomunye abeka khona umbono wakhe phezu kwesihloko esithileko. Isihloko sethu sokuthoma sithi-ke ukuzibandakanya ngaphakathi kwe-relationship nomuntu ongamthandiko. Ukuzibandakanya ngaphakathi kwe-relationship nomuntu ongazithandiko, mina kimi ngibona kumbono ongasimuhle. Njengombana-ke ukuzibandakanya ngaphakathi kwe-relationship, khumbula ukuthi-ke uyoqeda isikhathi sakho esinengi nomuntu ongamthandiko. Othi nakakuthindako uzizwa unyenya, othi nakakumangako uzizwe uphatha kukhafula. Akusikuhle lokho mntwana ekhaya, okungakafaneli asingakwenzi. Qala musi kokuthoma, lo muntu lo ithemba lakhe ulibeke kuwe, nawe kufanele ubeke ithemba lakho kuye. Kanti-ke yena ubona wena nasele ubona ngathi uzinikele kuye, njengoba wena uwazi ukuthi akwazinikele kuye, yena umbetha ngesikhathi, kuhle kuhle umqedela isikhathi, ummorosela ikusasa, ummorosela ingomuso lakhe, ngombana isikhathi asikakajameli yena ukobana ayokufuna umunye umuntu godu azokuhlekisana naye. Njengombana isikhathi sikhamba nje, siyakhula, iminyaka yethu iyanda. Ngalokho-ke mntwana ekhaya, ukuzibandakanya nomuntu ongamthandiko ngaphakathi kwe-relationship kuyingozi khulu kwamambala. Namhlanje mntwana ekhaya, abantu abaningi bazibandakanya ngaphakathi kwama-relationship ngebanga lemitlhago esiqalana nayo emakhaya, ngebanga leentjhijilo esiqalene nazo emaphilweni ethu. Kanengi-ke mntwana ekhaya sithola ukuthi lokho kuba mraro omkhulu kwamanikelela. Njengombana-ke namhlanje siphila ephasini lapha abomma nabantwana babulawa kabuhlungu ngendlela erarako. Lokho-ke mntwana ekhaya kungakubangela kobana njengombana-ke umhlekisani wakho azinikele kuwe, mhlamunye asebenzisa imali ngendlela leyo ayisebenzisayo ngayo kuwe, kisibana wena awukho kuye, wazi kuhle ukuthi wena akusuye umuntu ozitshela ukuthi uzokuphilisana naye esikhathini esiningi. Lokho qala musi kanengi, mhlamunye nangu-ke umuntu sekakutshela ukuthi mina ngifuna umntwana, bese wena awuvumi ngoba wena uyazazi bonyana-ke akusimuntu ozokuphilisana naye lo esikhathini esizako. Mntwana ekhaya-ke ubudlelwane hlangana nabantu ababili kanengi bubanjwa namkha buqiniswa ukuthi kube nomntwana hlangana. Uthola ukuthi umuntu kunomuntu ambonako ukuthi unemali, lo muntu lo ngingamtjhideza bunjani eduze kwami. Bese-ke lo muntu uyokuluka amano ukuthi uhlangana njani nalo muntu, bese-ke abona ukuthi benze umntwana. Nekuyindlela abona ngayo ukuthi le yindlela engizombamba ngayo bonyana angasakhambi, akhona ukungisiza ngemiraro engiqalene nayo ekhaya. Njengombana kungenzeka ukuthi umma nobaba mhlamunye abasebenzi, abantwana bekhaya babulawa indlala, abantwana bekhaya abanazembatho, njalo njalo. Bese wena uyabona ukuthi kubhedere uyozibandakanya ngaphakathi kobudlelwano nomuntu ongamthandiko, engahle umbambe ngomntwana. Mntwana ekhaya lokho akubi kuhle, ngombana umntwana uthatshiswa kukubana ngendlini kube nethabo. Mntwana ekhaya ngitsho namabhlomu akhuliswa ukuthi kube nethabo ngekhaya. Kanengi-ke nasikhathi siyatshetsha lapha kunganathabo khona amabhlomu ayatshwaba. Ngalokho-ke mntwana ekhaya ngithi-ke kufanele siphilisane ngethabo, nabantwana bakhone ukukhula ngethabo ngendlini, bafunde ithabo kithi.
kanengi-ke uthola ukuthi-ke uma uyakhamba ebusuku uyahlamba njalo njalo, uthola ukuthi ubaba wabantu lo sekayahlukumezeka ngombana akasafumani lokhu ebekade akulindele kuma lo. Uma ngantambama uyahlamba uthiya ubaba nomntwana, yena uyokubona abangani ngaphandle noma mhlambe uyokubona abanye abantu ngaphandle, azike ukuthi lo umuntu-ke engimthandako. Mntwana ekhaya-ke siyeke elinye iphuzu elithi kuhle ukuthanda umuntu umthandele lokhu anganakho na. Mina kimi ngibona kumbono ongasimuhle. Kufanele umthande umuntu mntwana ekhaya, ngithi umthande noma anganani, noma angabone emehlweni, noma angakhoni ukukhamba, kodwa kufanele umthande asebenza nanyana angasebenzi, umthande afundile nanyana angakafundi. Khumbula ukuthi-ke ithando libuya ngaphakathi ehlizweni, akusiyinto esiyibumba ngebumba siyithathe siyibeke lapha. Ithando yinto ephuma ngaphakathi kuwe, ngaphakathi ehlizweni yakho. Ngalokho-ke mntwana ekhaya kufanele-ke nasithanda umuntu uthande yena, ungathandi lokhu anganakho. Inkulumo kanengi ithi abantu bembaji abazi ukuthi bona abanabudlelwano, kodwana bangaphakathi kobudlelwano. Kodwana bayokubona nini lokho ukuthi abanabudlelwano? Bayokubona mhlazana-ke baphelelwa msebenzi, mhlazana ubaba afike ekhaya abeke ibhege lapha athi ma ngiphelelwe msebenzi, kumhlana azokubona mhlokho-ke ukuthi kuhle kuhle bengingasingaphakathi kobudlelwano, ngombana ngemva kokuthi akhulume bonyana-ke ngiphelele msebenzi, uyabona-ke izenzo esele zenzakala ngekhaya ukuthi-ke muse la kuhle kuhle bebungekho ubudlelwane. Uma sekathoma ukwenza izinto ebekade-ke zingakajwayeleki ukwenzeka ngekhaya, uma sekathoma ukukhuluma kabuhlungu nobaba, nabentwana nabo sebakhwela phezu kwehloko kababa, mhlawumbe njengomntazana wangendlini apha nakaphekileko, ubaba nakabuzako ukuthi kuyokudliwani, athi kuyokudliwani, wena uthengeni, khuyini oyithengileko ofuna ukuyidla ngalesi sikhathi. Ubaba sekayadeleleka ngaphakathi komzakhe, akasahlonipheki, ithabo alisekho. Uma-ke sekusele mhlawumbe nguye-ke osebenzako, akasahlokomeli ubaba njengombana ubaba bekade abahlogomela ngikhaya. Kanti lokho-ke ngathana ubaba nakade asasebenza, bekabahlogomela kuhle khulu kwamambala ngikhaya apha. Kodwana-ke ngemva kobana kuphela umsebenzi, nobaba sekayaqothwa ngendlela lapha, kuthiwa-ke akusekho okusihlanganisako, ngombana uma bekazi bonyana into esihlanganisa lapha-ke yimali. Ngemva kobana kuphele imali, bese-ke ubaba ubona mhlokho ukuthi musi kuhle kuhle la anginabo ubudlelwano, begodu lokho uzokubona ukuthi sekusikhathi eside anganabo ubudlelwano, kodwana yena bekangakatjheji, bekangayeleli bona-ke angekho ngaphakathi kobudlelwano. Kuba yini abomma kanye nabantwana babulawa kangaka? Abomma kanye nabantwana esikhathini esiningi babulawa kangaka mntwana ekhaya, ngombono wami kungombana uthola ubaba akhulisa abantwana ekungasingebakhe, azibandakanya ngaphakathi kobudlelwano noma onabentwana ekungasibo bekhayapha, noma mhlambe uma uzibandakanya ngaphakathi kobudlelwano lapha azikhona bonyana-ke yena ufuna okuthileko ngaphakathi kukababa lo. Khumbula bona uza nabantwana ngaphakathi kobudlelwano lokhu, bese-ke nakungubaba lo ukhulisa abentwana aba kwangathi ngebakhe, uthatha ibandlululo alirahele eqadi, athande abentwana laba, abakhulise, mhlawumbe abawisela, abathombise, abenzisa amasiko. Khumbula mntwana ekhaya ukuthi ukwenzela umuntu isiko kudura kangangani. Abenzela amasiko, abangenisa isikolo, bafunde, bathi nabaqeda ukufunda bathoma ukusebenza, unina abone kuhle ukuthi kwanjesi-ke into ebekade ngiyifuna kulo muntu abentwa bami sebanayo, sesingamthiya-ke umuntu lo, ngikhambe ngiyokwakhelwa abantu abami, siyokuhlala kamnandi lapha siyokuhlala khona. Bese-ke mntwana ekhaya lento le ubaba ayimthandi. Khumbula ukuthi uspende imali engangani, bangaki abantwana abenzele isiko, ubasapote iminyaka engangani, ubahlogomele, wabakhela ikhaya elifuthumeleko, wabenza abenta bakhe. Bese-ke ekugcineni emaswapheleni umana sele abona bonyana-ke sekumlungele, naye sekanalokhu ukuphathekako, naye sekanalokhu ekungekwakhe, ubona kuhle bonyana-ke angimlise ubaba lo, ngombana ebekade ngikufuna sengikufumene. Bese-ke lokho-ke mntwana ekhaya-ke kubanga bonyana-ke abobaba bezwe ubuhlungu khulu ngendlela ngendlela enjengokuthi-ke kugcine sele alimaza umma lo,
mhlawumnye nabenta bakhe ngombana uyabona ukuthi abentwana bake ngispende imali eningi khulu kibo abazi ungisukela njalo njengokulokho kwenzeka phambi kwalo muntu ebeka kade-ke abasiza phambi kwalo muntu asabathandako akutsho ukuthi omunye nakajamisa omunye kutsho ukuthi kuphelile khona ulimalako lapho ngombana yena ubegade asese lapho emathandweni bese-ke uma nakajamisa ubaba lo uyamjamisa bese abebhizi nomunye umuntu khona phambi kwakhapha-ke lokho mntwana ekhaya akuthabisi nakancane bese ubaba-ke uluka amano wokobana umzwisa bunjani umma lo ubuhlungu. Ngiyathokoza-ke sitshaba sekhethu-ke lo nguTruzy wakwaMakitla isizukulwane sikaMabhena uma sokasokile leli-ke lihlelo imibono ngaphasi kweNdebele TV SA.